ibas gelar anakna Yesus Kristus, sienggo ngasamkan kesana guna nebusi manusia. Ras ibas masa dan ras Kristus Yesus. Amin. Berita perubahan rasura-sura di Bata. Gelula bagi kalap bebas, tapi olah denta nomor 367 sindek ayat sada sedua. Kini bujurendu naras lawit. Manusia ras rubia-rubia ipedu o Tuhan. Perpulungan gudang. Kesalahan kagenduari. Mari dage si pake waktu ta kubas. Pengakun dosa.
di bata arkiteken kini ulin nasi mulia. Si cidakan naman bata arah pemerena, ibas anakna si kelangina. Sabab arkiteken Kristus kita enggo itu busi. Ema dosa-dosa ta enggo ialami di bata. Malam kelateta arkiteken dosa ta enggo ialami di bata. Maka si puji ia aluras kita rende ibas kitab Nendenta nomor 166 ayat sada ras telu. Kita seku ibas ngoge kata di bata bagin si pemenah, mari si bagikan puji-pujian arah serayan Tuhan nari.
Dari kita ibas ngoge kata di bata bagi si pemenang, bagi terpuji gelar Tuhan, arah persembahan puji-pujian serayan Tuhan. Kata di bata